Whenua, me pēhea e whakakaurera ake ai I ngā whāinga ako a ngā tamariki Māori I roto I ngā kura tuatahi me ngā kura takawāinga auraki. Koe rā te pātai I wānanga hia e ngā tūmuaki o Tāmaki Makaurau I te ata nei I roto I tā rātou hui. Te kai mo te rā ko te mātauranga o ngā tamariki Māori. Engari pēhea te rahi o te wāhanga ka whāngai hea ki a tātou tamariki. Koinei te tino pātai a ngā tūmuaki ki te minita take Māori. Te tiro ki te wairua o enei tamariki. Hari ko rātou, nā tame kai te mahi Māori rātou I mua I a koutou. Mā te waiata I a rātou hiahia, tērā pia ka māmāke te whakarongo mai a te kāwanatanga ki ngā tūmanako o ngā tamariki o te kura takawāinga o Manurewa. Me pēhea te whakahiki, me pēhea te whakaako a mātou tamariki mokopuna. He haurua o ngā tamariki kei te kura takawāinga o Manurewa, he Māori, e rua ngā akomanga kaupapa Māori. We're heading down that track because you've obviously got to look at their culture, and if they're engaged with their culture, they're likely to be engaged with their learning a bit more as well. He kaupapa hou tā te kāwanatanga ki te awhi I ēnei momo kura. A koe nei ka kōrero hia ka puta mai I te tari mātauranga. Nā ko te ingoa, ko te tātai ako, cultural competencies. What could the government do more to help you help Māori achieve in schools? They could get rid of national standards for a start. National standards are not going to help our kids get better. Aha kua te taumata rawa o ngā kura mai te tahi ki te tekau, aha kua hoki te tuko maha o ngā tamariki Māori, kei tēnā kura te mahi nui ki te hiki I ngā whāinga ako o a tātou tamariki Māori. Because you've got to get them wanting to come to school first. Kei konei ke te raru ki tēnei tūmuaki, me pēhea te hiki I te taha pānui, tātai kaute, mēna ka hore ngā tamariki I te rata ki te haere mai ki te kura. Roihana Nuri, Te Karere.